nas, ponovo smo u otvorenom studiju My TV-a. Dobar dan svima vama koji ste se možda tek uključili u naš program. Nalazimo se odmah pored Crvenog tepiha, Sarajevo Film Festival, njegov prvi dan. Sinoć smo imali fantastično otvaranje. Danas već kreću premijere filmova, što svjetske, što regionalne. A imat ćemo priliku svjetsku premijeru pogledati 2 epizode Kotline. Evo, čuli smo i od režisera Danisa Tanovića koji je bio prije par minuta u našem studiju, ali tu je sad i njegova kolegica koja je zajedno s njim radila na seriji, Amra Bakšić-Čamo. Amra, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Ludnica. Malo je, jest. Ali evo, ovo je taman vrijeme koje nam je trebalo kad smo snimali Kotlinu, ali nismo imali, tako da je to pošteno. Sve naopako. Aha. Pa dobro, nema veze. Izniveliše se to sve nekako. Izniveliše se i moja stolica. Nema veze. Amra, danas nam je malo prije rekao o vašoj saradnji. Vi ste, kaže, imali želju da snimite kriminalističku seriju, onda snimi seriju i našli ste se na pola puta. Mislim, tu ima i 30 godina, 40 godina poznanstva i... To je onako usput. Da, dobro, to je to. Kotlina je rađena u okviru BH Content platforme BH Telekoma. Zaista jedna lijepa priča koju želimo svima da ispričamo, da je napomenemo da definitivno bosansko-hercegovačka kinematografija vraća se tamo gdje je trebala da bude davno, još prije 20 i više godina. Ja bih prvo apelovala da prestanemo to zvati kinematografijom. Dobro. Jer to nije kinematografija. Dobro. Mi se bavimo proizvodnjom audiovizualnog sadržaja. Kinematografija je nešto što je posvećeno kinodistribuciji, to je film, umjetnost. Produkcija serija je nešto ipak malo drugačije. Dobro. To je proizvod, to je namijenjeno publici, tu vas testira publika, ne zaista, mislim, desi se nagrade, mogu da se desi, ali to nije ono što je važno. Važno je da li je serija našla put do publike ili nije. Hvala vam lijepa, evo naučili smo nešto novo danas, dakle definitivno nešto što ćemo uvažiti od profesionalca, hvala puno. Kao što rekoh, ovo je kriminalistička serija, 5 epizoda, onako samo ukratko od prilike da zainteresujemo. Znate šta, moja želja je bila, ja sam od djetinjstva zapravo iščitala sve što krimi romana je bilo negdje, što je bilo prevedeno na naš, pa onda sve što sam mogla naći na engleskom, gledala sve detektivske i krimi serije koje su snimljene, ne baš, ali umalo. Pa i oduvijek sam se pitala zašto mi kao kultura nemamo svog detektiva. Znate, Švedi imaju Valandera, ne znam, Englezi imaju više od jednog, naravno, od Sherlocka Holmesa do Morsa pa do Luthera, a mi nekako nemamo nikoga. Nekako se nije desilo da u zadnjih 50 godina u našoj kulturi, 70, niti u literaturi, da se desi neka serija romana, ali na televiziji se nekako nije desio neka policijska serija. Meni je bila želja da napišemo prvog bosanskog detektiva. Eto, sad smo napisali inspektora Ediba Pašića i to je to. Da, Pašić je jedna dobričina, koliko sam čula od Feđe Štukana, onako kao pa mislim, čovjeka koji pokušava da razriješi jedan zapetljan slučaj, ali kaže ta njegova dobrota i to sve... On je jako dobar i jako težak čovjek, ja bih tako rekla. Najteži sam sebi. Da. Sjajna glumačka ekipa je sastavljena u ovoj seriji koja broji 5 epizoda. Evo, večeras ćemo pogledati 2. Raditi s takvom ekipom definitivno je nešto što ne može da ne bude zapaženo. Pa, mislim, znate šta, mi smo imali zaista veliku sreću da je to, pošto je to bila i prva serija koja se snimala bosanska i prva u projektu BH Content Laba, i nekako smo željeli, to je želja bila BH Telekoma i nas kao autorske ekipe, da okosnica ekipe bude odavde. I tako je nekako i završilo. Mislim, mi smo birali glumce koji su bili najbolji za uloge koje su bile napisane. Ali tako je ispalo da je stvarno kad pogledate onako plakat ili kad vidite špicu kažete aha pa ja, nije to loše. Ali ja mislim da je mnogo zanimljivije to da po prvi put gledamo te neke naše glumce kako kreiraju te neke uloge koje bi trebale da traju. Jer to naši glumci nisu imali priliku. Što se tiče premijere večeras svjetske, bit će 2 epizode, ali ono što jedva čekam i ja, vjerovatno i naši gledatelji, je ekskluzivna premijera koja će se desiti, kompletne serije naravno, će biti emitovana na My TV-u u septembru. Ne baš. Prva epizoda ide u septembru, ali onda u oktobru ćemo, ja mislim, ići sad ostale 4 epizode. Sa ostale 4. Dobro, evo da mi prvu pogledamo. A to je onako za širu publiku. Da, definitivno je premijera u septembru. Da, kako kažu, bacit ćete nam tiz sa prvom epizodom. Malo ćemo vas tizati. Dobro.
žene u kinematografiji, žene u ovim audiovizualnim, kako vi kažete. Pa ne, i u kinematografiji, zašto ne, samo kinematografiji, Kotlina nije tako je. kinematografija. Treba pričati malo i o tome. Vi ste jedna uspješna žena koja, evo, pokazuje da smo mi zaista sposobne i da možemo stati rame uz rame s našim muškarcima i u kinematografiji. A možemo mi stati ispred njih. Što da ne? Tako da, mislim, zavisi od muškarca, a zavisi i od žene. Koliko je Danis dopustio da stanete ispred? Ama znate šta, to je vrlo istinski autori, kad radite s nekim jako dugo, tu je u pitanju apsolutno neka vrsta i povjerenja i poštovanja i poštovanja onoga prema tome da ste žena. Tako da svakako i to. Produkcija filma je na prvom mjestu, ili serije. Vi ste producentica, sjajna producentica. Kako izgleda jedan vaš dan na setu? Meni se raspada stolica, ali evo izdržat ću. Samo preživite ovaj intervju. Može, evo još jedno, dva pitanja. Na setu, pravi producent ne bi trebao biti na setu. Odnosno, pravi producent je na setu besposlen. Da. A zašto? Zato što znači da je sve ostalo dobro organizovano. U specifičnosti, u ovoj slučaju serije Kotlina, kad sam bila i kreator i pisala i tako dalje, imala sam neku malo drugačiju ulogu nego na svojim filmovima, ali suštinski jedan legendarni engleski producent, Piers Spengler, je rekao dobar producent na setu je besposlen producent. I to je tako. Tako vaša ekipa dobro radi, to znači da ste vi dobar producent, onda nemate šta da radite. Ako rješavate probleme i imate 9 telefonskih poziva, to znači da svoj posao niste uradili dobro. Gledamo li cijelu ekipu večeras na crvenom tepihu? Gledamo, mislim imamo jednu zanimljivu stvar, danas je na crvenom tepihu su dva bosansko-hercegovačka uretka, znači tu je filma Ide Begić balada i tu je Kotlina, veliki dio ekipe isti. Tako da sad bit će pola-pola, malo ćemo trčati, slikati se jedni kod drugih, ali gledamo većinu onih koji nisu koronom spriječeni ili nas je ponovo korona malo. Da, korona postaje dio naših života. 2 godine nam je onako oduzela i ovih premijera i ovog lijepog druženja. Vraćamo se, evo 28. Sarajevo Film Festival na velika vrata sa svim glumcima, sa svim gostima, sa publikom. I sad se borimo s tim, da. Tako, i sad se borimo s tim i to nam je, eto tako, bit će poput gripe, kažu nekad, tako, to je to. Aida, hvala puno, mi se svakako večeras vidimo i na crvenom tepihu i samo spomenuli ste film Aide Begić, ste ga pogledali? Ja jesam. Tiz? Odličan. Mislim, preporučujem svakom, znam da igra dosta, da nije zadnji dan igranja danas na festivalu. Da, nije. Mene je jako zabavio, a istovremeno i rasplakao. Tako da, mislim da je to preporuka. Mene ste zainteresovali, definitivno ću ga pogledati i to na Sarajevo Film Festivalu. Hvala puno, puno sreće, naravno, i hvala vam što ste nam priredili jednu takvu seriju. Jedva čekamo premijeru prve epizode u septembru na MyTV. Hvala vam.